Kasengking atyar balasyak keng bean ka Hinyotrap National Liberation Council HNLC kalamaham ya uba Arden Miller Besaimon President ka Voice of the People Party VPP ba umday bansat khut hakabayade berkakam thong siem ka hima sora bat ong ba uday ban kyar nakabalik kum ublay kendo kasengha ukerwo bala pelait daw General Secretary uba san kupar nong traw haka arpo artrik no pra kala kentho ya kajingkren jong unong alam ke VPP ubala penram ya kajingtuklar jong kaseng ha kabaya debat ke rukom trekam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC ka HNLC ka yang scam ha kanongrim halur kajingpulom jong ke KHEDC ban ai sanat ya usim sora namar ngitip syai ba u acting chief uba menjer lang majau uba kathung udai unong tre jong ke party VPP pra kumta uba Arden umde satya bansat khut bat umde banlek kum ublek kendo ong ukerwa. Haba jubab ya ka jingkot jong uba Arden ya ka seng bakan kiar bantuklar ya kikam ke KHADC uba san kupar ula ong. Kaseng kadan ya ka hok bantuklar ya ka no kono kam kabaya day bat ka hok jong gitry try muluk. Ula kento ting e da ka baong. U David basisha umjuput tu royal di ha kamera shwaban let chatma. Lada kapor kalakot wat u David Hawk false David ru u hap long lang kenya. Ula pun benaru bakaseng shen kan pelat ya kakot kabakerteng the blueprint of Hinyotrap kaban saa ya kajubab ya ki babun ki jingkeli kentup ya ki artili ki jingkeli balapan pau da uba Arden. Ngabuk kumju kani kaju ka jingkeli ya u Arden kum kajat ben riu la ukwa ben syong ying wai sa kum ni ukwa ben syong ying lajong.